Imamo širok izbor ponuda za predstojeću godinu, za predstojeće praznike, to jest imamo izbor igračaka znači po uzrastima. Što se tiče naših najmanjih mušterija, odnosno naših mališana, imamo didaktičke igre koje razvijaju, odnosno podstiču neku prvu tu logiku, znači u početnoj fazi razvijanja, zatim igračke koje podstiču u finu motoriku, kognitivne sposobnosti i drugo. Poseban akcent smo ove godine stavili na neki uzrast 7+, otprilike gde deca kreću da podstiču onu logičku fazu razvijanja, znači tu imamo sve od društvenih igara i u principu to su igrice gde dete razvija svoja logička razmišljenja, opet mu drži pažnju i igrica mu je zanimljiva. Garderoba, znači bebi svih veličina do 16-ice, naravno obuću imamo, patofnice za vrtić, obuću, čizmice i sve ostalo. Zatim imamo veliki izbor bebi opreme, naravno tu su nam kolica, solo, sa sintezom 2 u 1, 3 u 1, dupci, njihalice, naravno to je znači širok spektar cena, znači bukvalno za svačiji džep smo spremili i ove godine. Imamo vozila na akumulator, ove godine smo se takođe bacili poseban akcent na to, imamo različite modele, takođe za svačiji džep, bukvalno u nekom cenovnom rangu od 13.000, najjeftiniji do 50-60 hiljada, znači najjači, najskuplji. Ove godine smo spremili gotove novogodišnje paketiće u nekom cenovnom rangu od 1.500 do 2.500, pažljivo birani, kategorizovani po uzrastu. Uz paket se dobio ovaj slatko-slani program, čokolada, Milka Oreo 100 grama, smoki, sok i krem bananica.